neche songore cha singa mukama te yali wa munange abalabe bandi mpangude kurwo bundu go mu chome eche songore chikampumuruza munonga kundanguranga tare akaba tarinanye kira chikankintwara so inogundu mugisha nyinogundu mugisha obutukina magara tuino mugisha kubikora we believe in God of second chance. As long as we live, we still have a chance. Nkabona ruhanga ogundu mugisha ebyande mirampiro mugisha nabigarakamu nebinakozire kuba mpiro gundu mugisha mukama nabigarakamu naya nebijumananye kuranga kunarangiro kwa kana umukwa katano bankoma ninyijuka haza kubangoma nyuka tukakoraho interview na vuka byose niwo wakoze interview yo kubanza narwo kana ndakokurira aranga bitano mwesugo nkananye nkazama ebyo nabyo bikeba nanye nkazama we bari ko kashaba ino kandi fangwa abantu bitu babeje kandi bitakuto mu mabanja okiriya ringe bintu byona okoba ko standard launch orijaja to wow this gospel na yahika mwene ko kuza comparinga concert zizire nizugumani nizeyongera hamani ahamana hagandi mwenu uriyo nogezaho kumanyisa bate yo noza gukora obviously niyo kwenda ngo esinge zone ne yasinjire yes abarebi tubankore media nashimirwa munungu kubareba bundo murundi nana marobwire ntakwije mu kamera konka bwece kiriho na concert zikurana zitambura mission ajankanyije mukimangu twino mweshongozi wito tukunda munonga kayite mukiza kandi turantu musupporting mwene shitwatandikire zitekwa kuro kutwacendera njya namutaya isa kandi tujyaha wa muso muso mwine bwoje na ngamira keto baya tachimwijuka kugana ho turi madamu nakwakira ninyera yakira DM imbirane zitambura zita twine shonga ranga nategeka naturinda tureba bwira tureba bwashesha tusimara yes tube twamaraki takuriza ukaba bize muni osho mubuhereza mwe nito twatungo mugisha kubato kubona wa interview na nenjere yo ri bize abwe no rutaro nembabazi kati ninabuzo bice binkwenda kubuza ibyo kwasira concert nangwa bindi bikwasira riyo life yawe uko twe no kitambuza uko twe no tambuza concert zawe nyumaho twena namwe tutakagire hari utebezeho concert yawe enyimaho ezabire he nyumaho eyi wahurire wasima kandi cyagikozire ehintano niki okay noenda kabegi yaceshongoro kiya ezo nasimire zonka ninga nkweka history ko no basa kumpapa kaburawundi then onjere tukonkeje concert otikabe mutano munonga yebare munonga DM kandi CEO nkore media kandi jiriyo platform erukusya makuru agashire agenshonga kandi agamazuma abishemwe nabandi bantu bona turabire hwaha kumanyisa abantu bitu ebikugendo mishwe ntukusima webare kunsi kandi inkusima muringo go mutano nka promota wanje kandi inaho nyihire ine nkore media hempichize mwene nsima izo no shatukatanga gukora ni winyaka kamukagenye mawe haza tutambwire tukatera izine sibo ubuzima tembabazi nembabazi norerekemwe abantu abine family tumukuburo mwahimwa atishuka konkarhanga kumukuba mu rukundo you disagree to agree mugumiza muno mutambara yabari munonga so wambuze kibuzo kirungi concert grounda concert yes wanyuse kintu kikuru munonga azandi mutarukunda ko bujurizi amunonga nkaha abantu abeshongozi upcoming abayunu bija yes hatko kuro bujurizi nko bunohamo kuwambuza najuka concert yo kubanza ko atinkwana nzaha yabire successful nzaha ryeji nyebwe byenyuma nkatandika kweshongora 2010 ibiri ece shongora cyo kubanza ngwe cyashohora echa mukama ngerzeho naremwa naye rwanira hona naremwa no wagamete shogorecho
Staka jirari nayo kaba TikTok abakigaruize busaka. Bakigarire. Kuko kwatakakize nyaka ba harundi na yagira. Nko kwatakakize nyaka 20. Mtokamanya makuru gacesho. Bacenga. Gusa ukete. Yebare ecyo shangara cyo kunaize kushoza. Nangashoze byo shongoranga mukaga umuntu gumwe. Ntakumana ikintu ukora. But kunahereza nayitenga video bazanatekateka ngo nimbase cyo shongoreki. Kimwe. Nabantu cyo nakore cyangerezeho narema. Ikabe album nyonka tandikira album. Konkona no mbutamanya. Konka werhanga no kuyambwire kifuba yantandikira album. Eje album ekeriho byeshongoro kina. Ekaberho mukamangerezeho naremwa. Ekabariho cyo shoma cyeta haleluya Yesu no muri sawanje. Yebare mukama kushikirize ndagano ishe w'amafuzi na kankutendereza. Very good. Yes. So kuna ntreka nkorengerezeho naremwa bwa nyuma kuna Yesu ro kushutinga video. Bikabiri rya sidemwe kucabe cywato mugumize mu muzuna. Acuze cyaka shatatu mugumizemo akahendera kwasira nabwo videos umukaga akari producer emyendane shana abantu nubo bamwe konko muningo go bwarahanga nashanga nakwata videos umukaga nambuza kashika twakirize nemwe kana nesente zonkeze mwe kantazine yanje atiwe tafayo atkujya ngo je tukantumuhaka sese wambuzo tunoha tukantumweta glory to God. Glory to God. Kumwe ego video editor kwa yebamwe. Nawe glory to God akakora video nyingi. Yes, nyingi munongo. So kuya tukujya ngo jose kugaruka kunyeta kasese atunyoni imanga noza kutunga sente. Ko rutunga sente guma yakire icumwe. Out of my knowledge twakora video mukaga kuzagire kwikamuheru. Ruhanga yatemo muhanda zona nazihayo. Hati ntakazihireyo nza kugambira concert yo kubanza. Ntakazihireyo hati nayebuza. Nkanatandikire kuparaninga concert yo kubanza kabankai omukisenyi cyacho of Uganda. Ekisenyi cyitaho. In fact abantu bakisenyi nimbakunda kandi mukankuza mukanyorra tinkabebwa nico kureba ne kanisejo still nambwe na chairman wa concert eje iturumu nomburuzo wa kisenyi cyacho Uganda omburuzi itachirwa Albert Katiciro twakora musya kandi we chairman wa buruzi ba Ankole diocese yona so eje kanisa niyo nakweremo kivuro cyo kubanza okutaha muzikazi shirinjuru 10 abantu bakwadira abantu bampagira DM kagura umwaka cyobo ekaberi 2011 rero kun echandeti naronchinga ngana tanche kubireba abantu baronchinga nyomwe no kweshonga ngantini eyimu kabanta kumanya bantu ndeze nkarume sente kandi ngani nkorokunda mwene keri ngakori nyeshongore ngambara mukama so atukunahereze gukora ziriya video omutuma eriyemwe inabe ina plan kankore launch kuna kuyamwa cassette ngore videos hadi videos zakorwa concert takakozereki takabireho bakampa barango hatokoreche shongoro cyuma cha video rero kitamburi bakumanyi then hata launch ezorihemo obeno launchinga video yejemwe rero zeriho mu video zikore video zindi natambura no gwenjobo hati kuna cherwa hagati omuntu omuna abenjire kweta kumuha kadi yambuza to kuronkinga niki no kunuko kuba kweto gukora video akata kubiyete amushoborire ntuza kutasyamu cyeshongo kigina video ni cumwe onka tuguze CD tuyemwa kasente hata CD zo kuzaguza kandi video inemwe ntumanya ati nyine sente zo kwikore zindi tukonka bakazikora ziriyo atkashkanenjera atkanenja ngwano guza as revision video niko bakura kakuzugura ntunukwe cyakubire kiri konkati nyine njera ki nyine sente ubwo mukazi nyenda kumara muzamu eta process chubungo narongo nawo no mu kisenyi kandi mukazi arikunkunda mnonga zari jemwe nandahare ndikamureba nyantu mukama ubwo nyoni kuyabara abo in fact abo kumukunda no kumutina nyenda ngumweshereke omukazi yakwata sente yazimpa nyingi zona zo kuya video yandati yabari atati ya video rero ko araguze hatunyonga rure in fact ejo kivure kinabe nishaba kabanya ndikazi mtwaro nkaga ngabani njya ndukuruni nyamwe sente za narongo nimba naheze kandi nukwe nazigire
rero balance eto nekifuro cyane cyo kubanza urukweshongora ukababwi n'umushije kandi yo mu single life after first phase ya marriage no manyo yo mu nyine phase zibiri zo bushere the first phase na second ngeke shongora ukikugamba yes, kana shwa message jerimo ni yeje so kandi yaho nyine single mother kandi single mother ko ine yabana kawa kandi nabana babiri okay concert mwakora ya watu atera posta za black and white mu kisenyo mu twahashisha abantu bija azabacererwa twagira umuservice ngani expecting ambaza kamba korachi atibaza kurya hato mukubura nkeshereka okamoto bakunkoma nkeshereka nkamani ntumanti roko ndinguru zombe baho kanisa yitne amakoko ndeba atar mu muntu niyo nangwe chindi kata tindo koma nitindo khemuka tanahemuka mwene kunagiye kubani wana ntakati kampeze nke shanta ringurize yo nayeshereka nkoko munzi yo mburzi kuna herze na sobanyenka nagana egendera ntombe baho nkashange kanisa yizura hatine na habandi bakwasa kuza so shinjura rukumi kuzake nkamutwaro nkaga karonkoze mwene mwe barabampagire from that time babwira ko ni kanya kindi by then jere no wakota digambi yaho kubaho ni ejeker concert wazikora yaho ko inabeshonza bakushendekize by then kabambine gonke kirfane imbasa kishiko bace echo nyishika kanyine Jennifer Ndhura aba Yohana John aba Poso John bwiro bwo ndijo no haranga wanje ukawa manyira mushoza ningo kabashashura abana kanta ko babasa kubeta ngo kota bashashwire I don't think kwishwa konkano shanka ba transport nakwetegereza ejo concert yaho ejo yaho ya kabiri twija twahiko mu 2015 kani nyuma 2013 nashoza magara kuna showiza magara magara gaba magara nabakete icyeshongore cyo cyo mweno kikabe kindi nabakete hundi and kubyashiro mu 2015 at demand ya concert ya Rgombantu kanta kwenda kora bintu bya story tunaye waho tunaragarum ajipunyowe tunabashabo mwanya konka obo tukatkoda kuguruka tuzokombyaro tukora kwa kosa to makanisa buntakayijuka mbwene uza chamunga bakweta nkakaki ogwe tuboreka so hate 2015 nazo ajipu nashabo mwanya nakora concert ya magara nagacira magana 2015 echabantu bona barebere ngo nahenda record nagwisaka ajipakatakaza muga gospel bakabatakuza watch champion akahabire hagiye no shanka piso mundu gumwe yes nacharabyaho abantu bakija nabo wamana leta ba moviti leta ba Pepsi bija so in fact Pepsi na moviti mu companies ezintakaye imbasima abo kuba from that time baturana bampa sponsorship up to this bonambini nyine moviti nyine Pepsi kora Aquafina mucumanye nbaza kuba barho ebyo kunyambaza kubithereza kandi na moviti mbaza kutugabira products burukaya buri customer we na bufan we aza kujana na product yabsha ukorwa moviti bebare ku supporting umweshongo so ejo concert yaho unayo akaba successful niyo asinjomeza ninga konka nyowenjirirwe mbabazi ningumani nyeyongero misho jikaya herze yakorachi yagaruka nyuma yes twarga 2015 amagara nija 2018 anniversary yanje yo mwaka gumwe after my wedding na no mwami wanje twakora anniversary haza twajikora mu muringo gwa concert yekeshongo echa imbeta bakaturebe twajikora ahamwanyo gwabende gwetwa Uncle Speed's venue Uncle Speed Gardens hati noreba nubwo guba kweta New Park so twakoraho concert ya bakaturebe ekeri simple anniversary konka twagira byonka concert nangwa twateganisibwa mwenshura konka nabwo twarugamo ujete 2018 1222 aho najampinga so 2022 nakora
concert ya Korba wayambukire still ne cyeshongoro cyanje abo kubatinya nacha uploadingireho nabwo kantwenda eniwe ninye nacha uploadingire was my song by kantwenda kukitera obwabiro yesimvire akujaguza ka next sanja ntukukitera next sanja kandi abo nyine pita abo abantu banje nibankundira I know yakaruru kona karuru nka support jine twagerera support jine buri hamwe hono mwe bari kwagira story yawe iki yakozire we akaza mu yibabuyiba yakozire akarita RDC ya letu habakore byone bakozire konkano mangu umushuma murundo gwa makumyana nibyanga nibija kwanga concert wagikora kuri wayambukire 2022 nati yasingire kubonera munonga konke kanshemeza basi hati umwajibu stilo mundu gwanje gwa kabiri yes echabire okunaheze kurangira rant concert ngo mukajanjiro kwa kana I remember emera kai no kwa kana then kuyare kuyatira to muzinda ranse nabona kuranga kunarangira kwa kana umukwa katano bankoma ninyijuka haza kubangoma nita tukakora interview na vuka byose niwo wankoze interview kubanza narwo kana ndakokurira aranga bitano mwesugo nkananye nkaza ebyo nabyo bikeba nanye nkaza amaje bari ko kashaba ino abo kubakagira n'umuntu kukomera busha ati nijyo nkeye bitukuraba mu muntu nkaga ngo kagaguraho waganywa konko muntu akakutwara konka yoruhangana abayine baturanga kigure mihanda yo abamwe manyene bitu accident ushaka kubwira ko amazuru okwe ukaniza kuba mfi iyo kanoza kuba mfi yo nimanguranga atakora nshobe eco nicimara ano abo kuba nkahikayo nabura ninje nati gita abujurizi bwawe munonga hati ngakanyisa nyonyi no bujuruzi mbwana bukanyi nyo nangwe cyanshashire kikashitari cyo jango bakumkani njanti umuntu wanje ari nashoma buhereza ajye mu secondary yo nashoma bitabo hati bamutameje tubaza kumutegana so mutwe kashemeza mununga kuringuka sigara kandi kasigara steady the soba nakore byezo byanje nabiheza nagumza mukosi yanje najeza constant najgumza muyaba successful in fact abantu bakajya nkatukuzumura ngaza kurgo muchome ndakarangire kirango cyona hate chome cyo kiranga kachikosa kuranga concert namwe na sente zinatira mu kuranga zikafa ayi waboza kanguhumura keti ntucumanya kandi twenda kwija koreka rukundo kushura mara mwebare kachukora so akire ko kagenzere nkatambura concert warwo muchome narwo muchome hati wagiragarama nangwa nijanjizire ntimbe kansoringe nko mwana wo muntu nagira obwoba akasenta kunabe nyine nangwe cyo kandi mangura hanga original na cleaning na protecting but my ware ker kujango akasenta kunabe ntibikanse kutandikiraho hatikazo kawero mu gicome omishango kandi cyo niza kwongera kugumza mu kushashura sente umutima gwajango mbikansoringe konkara hanga yampumuza jya tukunkutandikana impendera iwereka heciro fact ndakushazire kiri mu kuwagambeje mbozi nishikaho munywano wanje bamwita Moses wa film star bana unique film no mutsenyaho nawe akatunga ibizubunkeje akaro pastor munywano we nawe yamutomo kizubunkejo mukama mujere nawe bakamukomaho weeks ibiri minu ushango wanjirire mbabaza zumujere mazima mukama mutwasize zano wito munonga twamuramusi aho bambi so finally concert ejo tunajikansoringa yagumizamo and yagumizamo kando man gaba minjo kuchukuna benyongi nenyuma ko weruhangana ko gukora ye concert yaba colorful abantu mwija mwampagira kandi nkashemerwa naura nekironda cya mutuma cyasanguka naura nayongera kunda abantu because kandi heart broken kujya abantu nkore abantu bantamire abantu babi kunda abantu stana kana ndakumpanses ejeker 2022 abantu ban supportinga mwebare hati nija omur 2024 2025 yes 2025 hagati nazo kusoma na tahaka gapu mwenije 2022 umwaka guhire na koreche shongoro ekibikire tukijunda tema kapera kacho na imbozike kuba nyinjo neba boa nebo abantu mu mbozi yo mweshongozi akekibikire tukijunda
ekibikire tikijunda ekibikirwe mukama iwe shabamagara no kugumawe ekibikire tikijunda ekibikire tikijunda ekibikirwe mukama ebiroto byawe bishabire orindo bunaku bwabyo niwe nebiroto no bimabiriya rindo bunaku kuburya ngo bwahika tikirijunda office ryagiragaramu oyebembererwa mpara ni wowe uri kutureba ekiroto cyawe kishabire kandi obunaku bwahika tokarengaho concert yawe ejo yahingura hati comparing aha yasinjire kushemeza ukahora wagira obusinjo kajoti okuzo mu music kikanyamba okakisimira oruhanga kurunje munonga ni concert ho eba concert omukuba successful considering ebintu byinshi ari okushanga wajiha musente yeto bwiro bwinji tubantu shabangu covering ebiwatamu abantu bawo bashemerwe obe promoted obahereze ba giving back abako bwiro bwinji sente tutomu concert waza kujango ryo oyiminga nonda gukora amago no hende ko mutomu kokito tubantu fanga abantu bitu babeje kandi bitakutoma mabanja okiriyaringa ebintu byona okoba ko standard launch orijaja to wow this gospel na yahika mwene ko kuza comparinga concert zizire nizugumani nizeyongera hamani ahamana hagandi mwenu uriyo nogezaho kumanyisa bate yo noza gukora niyo kwenda ngo esinge zone ne yasinjire yo nanakirebire utangira ave nanakimanyire ngo kibuzo madamu tarakinga rukemo so imwe barebe bitu concert ejero natebeka nusa ningira ngo yari natahamani minji noho gari kugira ngo akore ikintu cyamani kureka kinaniza kwibiro kace kugira ngo kibuzo tajya ngo nakidogira cyona concert sibirezererikire yakora bamukirana nekibicire difference nage korba wayambukire noreba nkagikora hayije bizubu byinshi hazana abawaredi so kuyabire successful amagara ganje kakagira ubusinge bw'inyinka shemererwa then kibicire tujunda kagira man min standard kerya higuru bate cyanteganisemo biza ko side nungeriya na numuryeje cyanteganisa nkarwara last days amaraka yeah, I remember so nagira obusasi kujikura ngo tunakora kinani mburanye ndakora mwene cyo nicyo kinte cyantereze nkensibo konka otherwise standard kaberye ya mani ebintu ibyagumene ibintu cyagibona tukakora ki tukagezaho twabakora standard twabaretera stage nunji twabaretera screen twabetaka ko saga twakora za mega tent mwene ibintu bikabibonira basti nyonkanye nko muntu munda kahurira ntagira businje ahabwa magara mabi tunaba hakenyine kinani important bekanisa only that kandi cyo nco nkwenda ngo hati nkiriyari twakuza consultansa abantu batebekanisa izota n'umwanya turebere wazo muri umwanya muhango university ini tukaranga n'ubajipanyisa sente nyingi uzihire nkahi haro sponsor dizeti na kumwanya ninga amano gete nyawe bibur nengambira ngo rwese go muntu acenirwe abantu banje nimbasha ba sponsorship kandi nabampagira konkanye kunkuza kutandika tinkubanza najya ntegereze DM ejo cyo na sponsoring omwanya nyowe ni nyumukanye mero mukwikiriza ndanga out of nowhere ntranga ni mango kakora kiriya kandi mauni nkwese go inamani neki noza kuchikora noza kutona bora kozese ubate nk'umutima go kunkunda no kunsupporting mwenyo kandange ninza kumaraho naco niyo nkagenda naza university na Uganda director aza no mushija murungi kana kivura ruho azimbagambe nakwe yizira atebekanise buri kimwe cyona omushija namdanzi nyo nisho gospel atente aha ntubuzum kandi muhatina shika nebye sente manyaka numjange bya gospel tubiri musente ntiyonye nabantu banje nabampaje ntabantu banje bakumpaje so esente za venue mazuma shinkusimira mukama kandi kahumuriza bakutureba aho mweshongozo watebekanise concert unfortunate rasha ya muhero abantu bababinga ngo venue tekozereki tero mbene muhumure nyowe venue yanje university in DM ebirebe erikiriyadi twasigazayo erizoba nebiri 13 tukabe kuruko kwezi konka gukora mu kiro kimwe twahiki venue ekiriya ringiri
mbwene ntebekanisa yokubanza ti venue kandi ndonzire venue egi naenda ngunte mweze sente ahabwe ensonga nkishatu eyokubanza obwahwire fans bakashaga omu ajipu kandi obu bashagira omu ajipu bateganisibwa na parking egyo ensonga ya kabiri. Ensonga ya kashatu abantu banje bakabitwa enjara ebyokurya bya hoteli egyo biba expensive bibaremerera. Eya kana zakanyamanyi sponsors banje bakaba batakwikizwa kwa sales like ngati Pepsi Cola mbaza kubana baguza soda zabo hari like abandi bona bine byo kunywa nebyo kurya ngone twenda vendors abakupangisa ba chips aba juice aba chai aba musomo abantu bona rero bakwata emyanya ecyabe kitakubasika kuriya so wizo mu concert yanje ni ukakora mwaka sente na nyirishemerero niwe nekintu nkibonera mukiza muri yes so nukwe cyabira kwekiri na ati niyo ntebekanise yo inejo agwo mwanya nabagbanyiso miringo ebiri bakujangu wano ndeye bakweta kokeji kujangu otakora byona tukomwanya tukuri meeting tarete byo kunywa wine sente zago hariho n'ekiba kujangu gutware gona okozese cyone cyo kwena ati nyonka chuzinga package ejo kugira ngo abantu banje bona bije bakore sponsors bakore display zabo parking no muza parking no muruha security tight kandi kinde cyo mutano DM tebekanisiza abana bita bato kandi abantu abinjye bakira gukora concert ushanga abana babanaga manya abana no beshongozi bancakari nyundi yo ninkura niyo ninza kurwo industry ataba abana babo tabakundise hata abana n'abantu bakunda kurakakura yarabeshongozi kabatana hurebe bya mutanga yatanka kwenda no kufungira so nzakwa twindi department ya bouncing castles face painting nendijo mizano yo mukumanye y'abana naza kuvuga mbu murumwe wabyo ni byinje no mubimanye konkani nza kubanisha bangu mukimanye ngo abana mbaza kubata damwene nyo mukubanza interview yanje yo kubanza nganze ngo general entrance ebo mutwaro nabato nabakuru konga kunishire ngo abana ngenda kubatera package omunda kana yenenda kwishashura ababa bakubipangise ibintu ebyo nabarabe mbabikora baje ngo batayire mwe 15 so bahiko munda yana kuzomba bouncing kaso yeche 12 umuzire kitamuremera amshashore 12 aze kuzana ebinde endije mzane yabana so a general special arrangement ombe ntaka koziri na yejo njonjiremo endije nyonjiremo sakuba this time twine comedians kandi abakwegesa abakubure no basako bagamba amazina nkomwe babiri twine Lidan Kachina Media Kachina Comedy MC Kachina kano manya company yen Kachina Media so na jakubana akona MCinga kandi na reading na nababa comedy abakuza kubana batushesya umuringo gwo kutwegesa arimo nabakuza kubana bazane mizano umuringo gwo kutwegesa kujango umuntu yanazana package ni mpango tutakagira comedy abeshongoza bakushende kizeni ba abukuba hato mu concert yo kubanza wagira ngo amwe toraba basize utabana hato joy nabo tabasize kandi twakubentu benda ngo bari bagambire package abakubano reba ntureba ati kakashano ruho wenga so hati tugambire agent kunda tugire smart artwork twakora ngo mbeho nyenka konka shendekerezibwa beshongozi niwe wenka brand yawe nemara mwe tugambire abeshongoza bakushendekeriza mbeshongoza umuntu ona banze kuteka aho nturani nyenda zanye nikira following umutuma gwanje soroti ekikumpu umurizana cyumuriza abana za betu muwanguzi kurga Kampala mukazogwa keshongore byeshongoro byinji kongechi nakize yo kukunda kikanteganisa nkagumana impura nimwetenga ngukuruciro baho namo basi muretera abanyambara nece songore cyasinga mukamate yari wa munange abalabe bandi mpangude kurwo bundu go mu cyome ece songo kikampo mu ruzamunonga ndanguranga tare akaba tarinanye kira kikankintwara so betu mwanguzi naza kubarho naza kubaro Best Emily naza kubaro Lilian Nabasa naza kubaro bingana Geoffrey Julius Muhozi Judy Sorsha bakurga Kampala I mean Kabare Musimenta Florence zakaba twine Peterson MA zakaba twine KS Lois zakaba twine Lady Sara zakaba twinogo mushwitu wa Elohim zakaba twinogo mozo wito wa akoraje
aho muzogo ogogwe nanka kwikiriza kwikiriza nsaka batwina bazayo nkwaya bishino janka abaheza Zayo nawe ni mu by face to mwine by face mwine ni nyeto mwana wa Ruhanga Na ni Jack Nora Bwemo wandeti, Nakunda nawe ni nyenda murebe. ni Jack Bwemi Umwana wawe ugwa my kane wa sister my Mundeti. daughter mushino kanta kabahezayo tukubaza abambara bona by the way nyoketi ko kugamba abeshongo zabo yo ni kusima habo butagira itima Amen. ninjano mbeshongozi omuntu ora recommend ngira beshongozi ngo muzo wa Ronaldo badiye muswaga gici yabayamba urimo munonga abandi nibehunamiro shaka umweshongozi bohereza umweshongozi na yereta ati nkabuza nankati yangambira oh my god ituma kukato shanga turukombeka hato shanga nubwako bomweshongozi omwe wenka utine bandi still business ne bitariho so nkibayamba mwababinji akwanyo nanka yabaje yarabonanye nkarabaho ningoma ndiketi nagumari hato Jackie ino mutuma gwa ba promote yes hati nanye keti ndikongera hiraka icyo mwacura ngo abeshongozi bona bine ni 28 abantu muje muhagire keti mukiza tiyo tuguzana tables nangwa in fact nico kibuze kindiyo niza kugarukaho muje muhagire keti mumugureho tables mumusponsoringe turebe kintu nishitambura hari habeshongozi ninkira kuba nimbareba hari na show inabe nagiremo ndiba abantu hati bari willing no kushanga umuntu nasa kwagera na miliyoni 10 na miliyoni 5 na miliyoni zingahi nda turugeyo tukore music ndisho ibintu bitambura twaza kuzara ba sponsors then kuturaga ba sponsors tuza prices za table nachi nebindi tukuhendera yebare mnonga DM sponsors banje muncheze mbasime nanasimireho babira batanikire nanye abo babari aba Pepsi card this time to promoting Aquafina na Sima Movit Products Limited abariyo nibija namana minji kandi ninja kongera kusima nankore media bokuba mu mukoro mu gwamani tekwa kugeza umuno yes ngumuze musime Revival Media ngumuze musime Tayari West ngumuze musime birya United Agencies nambwe ntwina tickets sazi batugurire benda kwawe zora hanguze ba followers bawe sako bahanguza tickets abarabene bamanye kugendo misho nakwetegereza tuzihirwa ba birya United Agencies kandi batusupportinga mnonga bibe bari mnonga twine abanywani bitu aba team Bekare twine Mbogo extra Mbogo azimbogejo nushaka akagira mu concert yawe no wairaja tembogo ariko nasimbonga makanda hatembogobo mbweno nomanya kundo muntu wena in fact muringo go mutano nani ngamba sponsors banje nahikahambogo ninza kugamba agent director Sarongo Tendo Muganzi Mr David Gona Kanga Gambi na family yawe mwe bare kunkunda obwe chome ariho nabire na stranded mbwene bangira ngo hati batanka kundonda ogwa kabiri kungarrayo mbwene Sarongo akemerra Sarongo nyowe nindondo kukusima kubura ngushabira inja kumugama nyo kanze kukushabira kandi mazima abantu bakunda kubiha ngo ninkushabira bikomaho ninteko ninjiro bwire bwanye teka amajunsa nshabira Sarongo nekayi nakwetegereza bari abembogo abakuba rukundo tera mukaharro nyo nimba mangona kutandika chivro embogo baro tingwanza nabuza impikani ntawona rogo so mwe bari mnonga bembogo na hati this time barunanye no ra kudatiro ko yochiro yesente beno mangwa ko nakakadi so ye bari mnonga sponsors twine Kengoro Juice twine Muri Brands twine Nabesgwa Rio Estates twine twine GNTV bishabantu kabarnanye abantu barni akanemba bazarahanga kayata miro misho bi concert colorful abokuba abantu abakuza kuba barahariya ebitongore ni byinji munonga displays ni nyinji munonga buri munaza kuba na displaying harneke shonguru cyanka basubwaci kabasubwaci turebe kintu cyasinga yo munonga kandi kiza kusinga yo abokuba ni nkiza nguranga kwa kutandika na hendera twine Bacon Health twine bene nanishaba mfune esimu yanjejo ndadira sponsor nayebwe bakuretera ka ba sponsor Teboz nubasagamba Tebozi kotebekanise ntebekanise kugira ngo
tables ziko ziri 3 abo kuba table niyo focus yanjye niyo focus I know za woine te bigana nimba hati toba kumanya kubara kurunji tutwabazire tumanga wachirabire mami yaraba yes omuri ba sponsor anje umuntu unanaza kwebwa kandi umukuru munonga in fact last concert nubaye bari main sponsors Amite Realtors Limited Amite abaguza amataka mbwe nabo bakagira ngo tusakuta musente kandi twine n'aba Starbucks International bakamajuta Starbucks abone mbwe nandi yo mu mobilization ni ngenda ne motoka bakusteramo enzo para mobilization so mwabare abantu binji abariyo nibatuhereza ubushagiki ecyaha muhere cyo twatubone cya tables otstebekanisota ni table yo kubanza family table mtwaro 50 iri abantu banga hejo ati tables zone zinaza kubagambira nza kubanza shitamusa abantu mukaga kureke ntani seru no kutura abarebera abako ba tables nyono kimanya mbahereza je cyo kurya necyo kunywa abantu bagenda barije so tables mtwaro 50 miliyoni 1 miliyoni 2 kinjire hare munonga kugira ngo mbiho mu rengo tube tumanyirire ahabo kugira ngo nazo mwanya muhango ahanze ntabantu banje bakamanyira tibuza kubato mu tables za miliyoni 5 so de bempango ni miliyoni 2 nibasa supporting aho umuntu yenda kujya kugenda supporting miliyoni 10 iwo nompa support ko muntu wanda kumpente ninja je wanda kumpe motoka ninja ki wano sime bindu kukora then VIP twamusigayo twine VIP mtwari 10 one head mbe no muntu mbe ni mgambira nti hati nyowe kanta kubasa teba kanyine banyana banje hatwine VIPs ndumwerundana kashatibo to kujyo tinyokanye tena nkana wana numwekora nko muri nyomba atebo nakweteje yes muji contributing so oba comfortable orebaje oryaje oshemererwa kaka tweteka tece kubashemeza mwe kamba gambere twine choma Nechoma kibonire bigebe byagose na stage hariya stage echoma lights screens mwenu turiyo tutebekanisa je I promise ngo muntu orije noza kugenda shemerirwe nakwetegereza tukwendera Madam Keti ba sponsor abasima show wajigambaho tuzagambaho storenche akeshongore cyo kuza korera concert deno tugambire abwenche wahandikire bgambo ebo wahandikire mu ceshongore cyo okay ceshongore cyo in fact concert tugesere ogundu mugisha mega launch abo kuba eceshongore kijana mana minji bagamaje tochuronchinga so eceshongore cyo mbacheto gundu mugisha kane kigira kiti oi nogundu mugisha nyinogundu mugisha obutuchina magara tuino mugisha kubikora we believe in God of second chance as long as we live we still have a chance nkabona ruhanga ogundu mugisha ebyande mirampiro mugisha nabigarakamu nebinakozire kubampiro gundu mugisha mukama nabigarakamu naya nebijuma nanye great message yes kandi nyirango mu satirista abantu bona babwine second chance manyana no kubaherizo banyoniwe ni second chance because bishimye kwantu korofayinga kufanya mwazi ngabanda bafiri konkaranga to muchangu nizo batugarice tukoreki torre terezo ka background kacho mudakika nkemwe of course background echamani ne testimony yanje hasa testimony turaninji koreza kwereza abandi on platforms zo kuburenjeri ahabututo mu makanisa yibakunyeta hasa nshanga abantu nubajetenga munonga so kuna stamina agent azana urobuzuruzi kubusuka ku brain kibacugumire nkarwana naco kurgandaga kukorerwe cyo kutangaza abuna garko family yanje ranga runda katukore byembabaza kampo mugisha gwa kabiri go garko mbushere yampo mugisha gwa kabiri go kushoma yampo mugisha gwa kabiri go kuzara yampo mugisha gwa kabiri kubaketo wundi so konka cyaguma kiri cyango onkizo barumeka danti de campo bujuru zobu nkomoroki kandi nyebwa abanze komora nabanda bahurira cyeshongore cyo bona bagarwa mwamageraci omuntu nayemerera kujya konko gunu mugishakana nye wabenogama ntungananye nkani nyegana so ni testimony yanje nakwetegera so cyeshongore kabere testimony kandi yabinji ne yawe kandi yabinji kati ntuzibona nkahi
ndi namba y'isimu. Okay, tickets mwanya gwo kubanza zirya University Inn a reception. Twine tickets a Revival Radio a reception. Twine tickets a Amaterials offices Makansing Street, Chosiga House, yowahikaho obuzo musha kweta Grace. Aine tickets. Twine tickets a All Saints Church. Wahikaho buze secretary we no warashange oninga accounts assistant na ija kuba ine tickets zanje. Then tickets ezindi abantu abashirhura hariyo area chirhura muze omurushere wa Collins, muze na Premier Hotel na Radio 5. Ezindi iwo followinga ninga anteresumu ito twine team eri ku deliveringa tickets. Wali tumundete tickets in fact hatu yontu kuza tickets ezu promotinga omurumu nakwetegereza ezu kutwara mu makanisa tukashare bay ezu kugabira abana omuntu kwakunta tanagura tickets za 20 z'abana yunaza nko mu church nashanga young church ezo tickets nzibahereza. So niyo no basakushara mu ti niyo ngenda kwijagura table konkaninza kwagira tickets turyo muhururu yo kuguza tickets omuringo gwo kugira ngo chivuro chikore chitambure nebirango bitambure mobilization etworobere. Yes. So inamba yese mujibahereze yabare mnonga ntaka bahire namba yesumu no basa kumfollowinga social zanje YouTube hari yo Ketu Mukiza Music, Facebook Ketu Mukiza, X @Ketu Mukiza, TikTok Ketu Mukiza. Iwe followinga nambwenu DM chikanchigambire na naba kutureba ebyo bire byatsigara burushahi nazechiro ugumo followinga TikTok no live kandi abantu baruku supportinga kandi nanye ndugaba tickets kuri jire buze biturabe ntubuza nyineho niwo hatu waza team zakuba nyineho ba influencers binji twakati no baka China ba Jona Media ba EDB mwije tukore ikiganiro tugutana amagezi tuganira bye chivuro. Enamba yesumu no basakurabira hari 0 3 shanjo na mukaga 16 ninga 0 mushanju ina 92 abirna mukaga 59 ntukwakira no tobo habuzi we are open for sponsorship ni ntubasa kuranga tukino umwanya we are open kugira ngo twashire meza yaho haratwete tuje tujakire mazima we are ready for you to ready to serve you 2012 byo kwa Mushanju be there University Inn eshaha nesha mwenda ngo turabe ntandika kweshonga paka hawa ho muntararo hiraka mpaki wawura warha ajiko yajifurumamu University Inn. Nakwetegereza twatwine madamu Ketu Mukiza kanomwe shongozi murunjo wakweshongoro rye shongoro yagama ngo ci abanduze ngerezo naremwa konka kageza aho yabasa naheza natungo mugisha gwa kabiri yabasa sajye kuremwa tukagiho twakora nabantu bingi nabanyine Bright AB nawo no mweshongozi by the way konko wasacura side za wasacura aja kurgona tukujoin na producer Faizo kandi twine ba sponsor bitu nkaba N&M Rio Estate then nkore photography nkore filmuzi tukora nabantu bingi munonga madame cyo tuzaguma tukagira kano kimangu tukagirira kimwe hari umnywano wanje urukunde rya politics nawe pitagiye mukama nogwe nabajyo wanje najyo mu kite cyanje konka no gundi mugisha twaguma tukubona kandi tukakora interview zindi abako hatu washanga ngo tukozire nyaka mukaga nyambabazi kandi gishato kagaruka ganyuma tokagira gaci Nchamayinsa ngo nitwe tugereze gukoragana tukozera umurimo kama barinde mwe n'abantu batureba nkore Media TV Jabress Selecta, kuluta lingale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.